nindo the research ukaenda kumenyana muntu waku ni gagutuika addicted ukaona muntu ambiriria kuga ntaoga tu sijali bado masaa ndio bado namna hii igakinya namna hii akamama agaukira niko na haraka leo ni sere muntu ambagiria na ngo intheru ugacoka ukethera riu na kubura ngo rwenka uligerau ndirikanaye oh my clothes kasi tika ndaina ngo menge muno ndege ciari ndati ngo ndene cio cia riu ni ono kiambita kiatho ni ntisa no wejaga kana ugatiga kweta tu no ntutirite ndari no kambira nkabure ngo ritha cigana kanku imagine shedu yakwa yakaria atiri the whole of 2023 mbukire tha kenda ndeta kwa mwandi wa ithece rino cia cumbi cia sukari na mathora ndikanagia mukonge au na mura mendagia ithece cia sukari cia cumbi au wewe kwa gunda ukanda ngaumira na ithece cia kwa gipepa bagi leo ndagande na workshop au car wash nipo nda kulingira sandpaper ngekandina kande CEO leo wa company na ngethera tawithia mirane mithuku no twethagira tubangite bure tukuthi tucerie nginya governor I support that initiative. No me okay no kawisi ni stories za jaba. It's true. Stories za jaba ni and tumamira and I say this being one of having been there Musa mukamberia mira mutho muna very innovative story but wabura mere gwetia you implement every step you started planning on your mind. Why do you keep quiet? Mungeni the prophet na mukina kila leo muri prophet kurorera to bakiriki leo mero muri the prophet dividend litonyine leo kama ku enjoy the benefits hiyo ndio sasa progress ya stories ajabu you start with kama wakinya niko na hii initiative nataka kutoa ngoma mukambilia kuandika mukora mangi tutoratathi at start mu tutoratathi mukandika ngoma mukathi studio mukasoka mukamina awau akili kama na the studio na ya hit by the last minute mukinya mugakira riu ntoka muthikirite the song ege play in the media mbesa igetonyaga na muteo kerua ino project kiathira lo mugacana enge that is why wana ntumamira matuka retarded so last year wathambire twice I'm still stuck there yes nonto nda mama thaikomi ntiukira tha kenda nyamba kubanga nguo intheru ntebura nguo tuko na ukakuthondeka ithece I remember nombe akwa kwambiria kurehabilitate ya rutirwe mboreo muta mboreo Kimiru ng'ombe samadi ndabanda marigo megana nyomba tene my mother is a witness kwa nyumba ndani bakithambagia riu ni niyo ndetheragia gikonge coka ginyomba ndo ndutage konja wathone mbabungo chonga ntimo ntena workshop ukagera ombia hapo tu unakanyanga kai I cleaned my house na toilet baro ndisereje mboreo weta kwa marigo I keep this as an example na no confident kwa mama this and this ni mimi niweka mboreo yangu kutoka kwa nyumba nilitengenezea mboreo kama ng'ombe so niambie kulifika aje now you're here I was a cow by then leo after leo ngai ambaririe amone ndi bet yawe ambira now it is not time to look at where you are I'm going to take you I remember I gave an enkele Isaiah 46 ngagukiriria ciana cia thamaki kwenda magerera ndamuranga yokatha no ugare nembi ningwitikitie nembi cokarutha rubure kwenda ombire it was on a Friday ndirikanaga wega muno no it was on a Thursday kirabu giku kiria gwa karuge ta Space Q ni kiarugura kwa Saturday ndaumira kama kawaida na ndo ciakwa ndathindethera thakaita kwa George twasagaga nero ntari naambia George ambira hii mirashika hata mimi niko na mingi toke naambiriria ndambirire kuinaina kugia fever sijui sasa nikaanza ngena mera vaya na etherwa niko sagari na ali kamenuke ndenuka ntama mutuku ne kuleo ni kiongo na kuinaina then lokirinda okira I wouldn't go kwa my father tingia ntonya my father aliko so nkauria riu ri ntinambia
ntimbi kinya mbeca cia cibitari kurwara ngakwira nyomba ari ndecho chanda kwa lune nyuma ndie kuri maifata ndambura mwenda kompita ni mambite nimeneka ngokua mbita ni nkwe wale muno ntoliwa na utepu nkurutha so after kuthie ngai aringa kema kaenda thina mother wenga and my mom was so compassionate. A mother is always a mother. Nigitumita kwa kama mami nundu nikia ngina ukenda konthoria tonga mami tukupetania riu nkuthie ndamburia nundu ndagwatirwe njira ni mkomwa kwethira mami enjirani nundu kuma gwakwa there is a kahil ngitwa kalima kau I was so weak ngina mama ani basi takena mwana ngwa tanjara mbira kuri mother ntumanire ndawa anenga singi mwana maire ntumana ndawa na thina tumana ndawa na ndatumana kamusere nusu kuruga na toreko kiptoire na thigara ciere ai thigara kaire lazima na mugukwa thate papa ndio maana nyua ndawa ngabora ngina saka ngoro bonge maisha ni kidogo mingi mimi maisha ni bomeka liyo that was where I was leo nuisi ndakinyeta bantu leo nkugea giko you cannot even tethie kuri antuma na class Dua na show ile ndabesa kwa kanini nkona matano tenenkerwa nina kingita yako no gutinda kuringa kiabirire nyomba ntiko ngasa nkamuringira mbeso kaleta thato yo maisha no makutina mbere ngendi gasot sheka ga 50 mwadhani papale so no rugere ndathie ndaruga ndanywa ndawa nkurikia kuria nkena nywa ndawa I felt a lot of sleep ngena mama tigara ntaigira una mera ndamama ndaukira thainyanya chio tuko nombe kwa rema bati side neguru ndeguire tabule ongekera muntu kithandoko nikie bati kena ringa all the sides kelele mingi ndali kwendeka karo no sile kuringa nyombe kwa orova I woke up ndekarande ndikiriria ngekuza tanjo gucie chirenja nateka gukura tema kwa baba ngokiriria ndagucia thigara kuthiba ndagirite thigara kugucia bantu inkinyire gucia kaya gwire na unyuma ya roll out na kibiriti ningwete nawe ya gwire ntekinyira thaino ntena binya utena inya nebo ndegwire nderwa Kanoru ndegwire tolembeta kwa mono Kanoru ndegwendetwa Kanoru ndegwire sauti ya my late grandfather Kanoru olete niki na muna zozo ntemoru ndia Noendate. Nishini mweta zozo. Ambera sawa. Mama. Kutebu ambera. Mami ndaringalingirwa ni my late brother. Amka. Karande. Na uombe. My late brother. Na ne akuire miaka kadhaa. No andingalinga mbokeria. Na ndakora ndamuona no andingalinga ende kumuona kena ola. Akena mbera omba. Leo ndamberia kuromba. Okay nenda romba gani very short way. Ndaromba tumaromba tonini ngayambelile nimekusikia na nanza na wewe hizi vitu unaona hapa utatumia and you know that is what happened niyo ndathiririe 2 months na milele au nkegura ngasa ngegera na thigara ile au utokunyona kila kitu cia cionthe intomagera ile au indi nindi ciona nkeguthuku ndathi kugwatia mwanki ngegogwatia thigara nkareka kuruga no misenda rengo ya narorigi nonto ntekole ni miandarati ne gutuma hygiene poor nyomba iri kithakani mukoro rutawira no acaga kamboria kana ruoro aku akathi nonto gakurubongia karotha they write off to everybody in the family so the following morning konkole ruogo my brother called me ndaumina ndakale kabiga kale unjambira my brother you are the only brother I have nteko write off I've been praying for you. No kagwa. Just take account of what you have been doing. Wandike bantu na wile ngaja kulekera na ngai arenda agakolekera. I did that na mwana nkalo ga kuno tono auga. Te nonto ninkona ni need. Nonto? No auga. That is now auno bonda ambiririe maisha. Ni onda ambirie kona nyomba ina giko. Wambire kuona surrounding. My brother lui aukire force ko thamba. Irori wa kugura andigira shati ciere t-shirt ni ya red na tracksuit ndendete muno ya blue antigira na mamfos ko thapa ndathera utwa the function to ale amburi ndacoka ndarengera kuguru kwa amburi kaba inoka naku riu ndagwa muci kwa mzee ndenoka naku nkathie nkatherukie soup
ndathirukia ka soup wanywa au ndanywa ka soup anga soup kau kaina upako no ndono ndambiria kuona ya ina no andere ndambiria ku reclaim myself leo ntemo menyanu na ngai ndambiria ku reclaim nyomba ndambiria kuona ina no angi ageni ina na no ko usemugani ndambiria kuthondeka surrounding ndaina sofa set ndio itekaragirwa nyomba sofa set yakinyite nusu yayo ni mate maranda iro linga cia kuthondeka into mama paka TV marengangirito nyomba riso mari dusty tuzo mathandukaga mesorete nyomba muthona uriku watheria kunthe yes ndamberia kutheria it took me a week kutheria nyomba to clean that house na kubura nguo gitanda tutikari na mattress na mirengeti ndio tukamenya te mirengeti nkiane ngiro muntu agweka nginya no to mirengeti ya muntu thambite twice a year no kumenya mirengeti wene na 2 years kana 3 years itona na buzi leo baba asire kuthukira bururu ele tariki 6 leo nkurehabilitate nkwamberia nkutigana na mandawa matha ko walk the journey with me no to ndathire ndamenyere bugwe kana ndathire ntira mzee no mzee ate ino ntatu atelewa akambira ini stories za ndera matha tigankwire nintiganite na into ciganona na riu ni gintu gintina kio ntina murata ntikwenda kuthikura tamanda inamo ntikwango mavoindi ntina kwa kuthie riu mbitikiria tu maitui ndasa twatinda ukandumia nyoni tukatinda ukambaragiria at least ntikambwe kada umanga coka gwakwa baba I did that for a week matha ni muboi ngai ni mboere muno na ndegwa nkubonoka ngena thikure Sunday tariki mugwanja tariki 6 that is 8th of August last year nenda confess Christ peace endagani at least nenda len kubura nguo ndagia nguo no kutharathara riu nguo mengo na nacoka cia dumping cia dumping those cia naiko kubura nginya mirengeti kukuthira nkubanga nyumba no the house now looked like a house mwiri njwambiria kubua na mwiri nkwambiria kuthamba riu kuma tariki 8 riu nkuthamba riu that day no ndathamba ndathambite 5th riu mwaka wakwa athire tariki 8 nkuthie nkubonoka nangu Reverend Muthomi andita I was called for hota kona nkubonoka but wana kubonoka nte wira no athirire utina income nticoka kwendia ithece nticoka ku weka kawash so I need to keep myself up of course leo ndo maisha mambiriria kutuika fani leo gukina thoka bururu kuri tariki 8 ndaumagara tu bure ugakanka kure credit ndena kinyasa na to open na t-shirt ndeu njira no kandariro kore kuna nyomba yaku gekobea nyomba no theretie kiumia kimwe ngirutaga mbie nyomba gutoa na menya nginyo mundo na ndisi ya beri sijui sasa hii wacha tu assume na mbona wacha tu assume ni shetani amechukua mali yake nioma kuongea na meli no kuthwa nkuthambia guku ngayone kwina mebia maliku matethambua na kawaida water kwa ugaebereria atajenga ingine nyomba yaya kabisa I got nothing actually one of the Wero TV Gaisima came and took the story yes that story yes leo I was devastated nkubonoka nyombe kuya tena kwa wekara ntena kwa wekara ntena wira ntena ria kule niunda kiro ndathinda report remember that day qualify ndathinda report ndenoka no kama thambirire kanyomba kange wakete kange kareo ga store ga kwamburire siwende ukae pale I was comfortable to stay there no at least nkona bakumamia kiongo kutibungi twambire kupanga arambe hotel arambe to arambe yakalira mwana kabangwa ndekara lakini ni wanantina bwa nyomba maisha makwa ni kuomba ngiuragia ngai tell me where to start leo ore ndagurite ingiwa ina ciana ambira hiyo ni stories zako za jaba staki tumesumbuana vya kutosha mimi nimeolewa etire na aguro linsika agurira kana wera kuthie koguru it was 5 years down the lane ya 5 years is a long time ndona ni agusumburana ndera ngai riu ni ndathire kuri ngai na mwira ngai ni mbisi no turi ukumbonokia Adamu wa mucuthire na ritho ria kuri antha wona ri runiri utamwira ukira uthie ugacerie o mumamirio au ari aukire bwethera muka otha kwenda kwa kungia muka ni bunkwenda mbaru
ulete hapa na siendei na ntikukwira ni one of the numerous ntikugutarira because I have numerous ntikugutarira mau and you know God is faithful athira ndetera baru rwakwa wao ai and that is who I am now thanks to her she knows herself so na ndi maisha chachokanira ndambirie riu au nivo ndambirie ambi ukitweka ntombire kana we ambi kumuneria maisha no mathi na mbere and she was not a good person lakini ntomanererie twaria beretetire bamwe she was not a good person yes she has a history twatethania na tukinyite uguo tuthiete na twina mubango nibo riu ndacokire ngina ndekara riu ndambiria kuona ni uteka ndarendo the foundation ya gutethia ntuma drugs ni ndarehabilitate ni ndabanga gutwika ni oroko ni kuina kenda ntwika beti ya ngai no ndagite ndi beti ebu sing for us kadogo hiyo wimbo kama mingo ina roro jiorite umiriru tondu ni njowe kuna ate kwi ngai matuini niwe bari kuo tene na Ayubu na Elija kinya muthi ari kuo na turaga thiini wakwa ni njui that was a song nenda record gankaru record kabona we serious no it's a beautiful song record it na thimo na the video na thimo na ndekera YouTube thoni na YouTube itawa kamami kanoru kamami so foundation ya kwedila na mantu ja rehabilitation itawa kamami foundation yes ndani ndiramerejistire na ni ndamemberia no tontwa initiative ya kwa muno twaruthira ugu kubonoka riu nkwambiria walk God gave ngai ni ambere mwele na araka within 3 months ndaringo tweka the different a whole different person people see a different thing riu ndakai twekara nacio several about 6 matamburia muntu azako tatiga ngoria na turaruthire kuriku ndamunene kada cokire mucie na ndamenyana na mwathani na ndatigana kina na nicio ciandicaga so guys started quitting ava makambira waindenda kambuce gwaku twikare umbire ukethera riu gwakwa I'm handling here and there ukethera ndino yo tukaria unga kandigira kambira thiu ce twarange ba intene mura twakwaria nawe na ndatigire so kina uria riu ri mama ni marema ambice baba go strain out there mageta kwanto mango mano tonaringo kinya to the level of course a madman I was a madman no to niu monana kipamba kiarendi kila wakati kia ithese ngikandewira na ndipo ndacokire kome muntu ngoma tamenyaga na ngoma ni kwigera no to nini na kipamba na gikomo no na kibuti ukarugura YouTube yako kutheka na ngita na kimbagi niu ndi sawa ndi data ndo ndakanda inango mali ndio ndainango onani bizende izo ngona ntali niyo utari nomo it was not very normal so with that's how the foundation came up was born and it has no sponsor so far ndambire ko deal na no you don't the candidates can at least mbota go support for myself and for them nunto riu ni makobatara into nyingi muno na niyo ntemekego kuma feed kwena makobatara feeding nunto tariu wo tuge uri mwandu wa kirabu ogwetekera kubonoka na gutigana miandarati no kwenda I walk the journey with you ntekwira soka kwenda kirabu lazima ngusele something to do like one to be the kibanda bantu ndamuna nemenda ikarage yao kenda ngakuonagerera na ne ino ne akubata go feed one child wawe and 1 2 3 so ko jona na idea too with the little you have the little I have na the little I will help you make onu ngena no to aina kenyosi ya bingeta na mwana thio choke kenyosi yako nice tuserie pesa ndaseria 1 2 3 kanyosi mtu akienda kuona tha hizi foundation ikwithera ria kuna witanana you know somebody might need to come ria uri mwenye tukinyira gono roko ba riu ngutweka a teacher now riu ngucoka Baptist Academy the head teacher chuka Baptist Academy the head teacher after all that said and done ngutweka a CEO wa Kamami Foundation who is before you now kwena inge onura leo tu beta kwa Kanoru Kamami the one man guitar actually na twange ona sikari andekete muna kembera wandingere na nambe uri mwalimu ndamukaka one man guitar ko that school nontinga ansevita one man guitar Kanoru Kamami now
Christmas Kanoru teacher Chris, the head teacher Choka Baptist Academy. Nice. That is where I am based now. Na nenko murombo anego na muratoreo. Mura turetere twana. This school is doing is scheduled for great heights. It is a standard school. Irego to comprehensive in a junior secondary, primary, na kindergarten. Na kedho na grade 9 next year. So everybody wakikuja watakupata mwana tetwana makambe na ulio kwegwa umane ka uri retention obini na twana na netukorega none yagite bwa karotha nese amone tutire ka goceria 1 2 3 exactly we'll add 1 plus 1 exactly tuone kalimu account atuletere shilingi 50 mugitongore arete 30 na ninde mugitonga ndute 50 kivyangu no twande ngaine andathimite nde mugitonga exactly mwarimu mbere tureke kiri muchiari urawe na maybe a struggling mwana u struggle na drugs kana muntu tutegete na maybe au ategete mbugi meguka ire au kana inchobi na u struggle na drugs exactly na ko basaga gitaro magari andas leo no ambariria ciari maria mena ciana go struggle kana muntu ure personal ya go struggle gento kiambare kule ciari don't write off your children ati nuntu mwana wakuru ni anyuire uona ndatigire ngairo wana mamoro wangi na wathomithirie mau kama timurumagia mbia no akakendelea kura mugana muthika na mutugasa tuine tugasa tumuthike mucere twana mchungaji au mbuze tumuthike wane no kaurerwa ni mwana na nuntu akinuregire kwenda mwana waku enda mwana oyo muonie wendo and women of that mental illness nuntu it's a disease addiction is a disease ni makwenda muno kwendwa na kuonwa yes you can rehabilitate secondly aciari no tutiga kuona mwana tuika addicted tukana mutuma rehabilitation enu ne thine amuciari no ukona mena muntu thaino nuje nandika gukinya guntu nuje mwarimu ndithiriti nyantu baikituri yabu na mpengo makabira na mpengo ni macoka magasa macoka kuma bachoko the thing is yakwa tutendiraga na everybody ne tondira kama mi foundation ne na self willed nimeamua kama karibu okay baba iniyo ndina thina walk with me come we walk with you muciariro na mwana go struggle tiga kwamba kuthiko mungarithia rehabilitation turetere twambe twikare no end through the sessions we walk tumuonie thina ile neo na tu tukamba kumuonia wewe thina te muciari noeo no tutariure tugatari gotea turutawira ugutone into drugs uguteka addicted ni muciari ko kabuto arioni no kabuto no karombaga na street no kagenda ka street ni kwigwa mpepo so tukamba kugwikira the mentality at kuna shida shida hii yako ndio hii tukakuigira tugaga tukuigagira gicicio mbele yaku ugakiona tukena rungabanyo yaku kwera no kuona ure no na tukena kuonia bare othiete na kuria wari tukena kuleta the picture riu ethirwa bare ori environment ni kurega we can take you to a rehab nice which now we pay for that yes na riu we work with riu taruka mame foundation works in hand with Optimal Hospital ilichuka ni matunenga mono counselors psychiatric ni matutethagire ni botubiraga antu for counseling maria masa so that it's an hospital care bako but ni matu they subsidize the cost matatu ribagia borea nonto kama kuna kitu expensive kufanywa ni rehab rehabilitation and counseling aciari enge ma low earning matebota anoka thote na mbia ukatwaria tubange we will I don't know that you mind sharing your number maybe for someone who wants to call namba yako ni 0725 730 434 chokera 0725 730 434 thank you mwalimu thank you so much tunamtanga teacher tunasemanga teacher Chris thank you so much for sharing your journey it's quite inspiring na ibwaka sana nyawa choka chuko tukethanirie tukeja kuriunga karibuni sana tutakuja leteni ntumba mali kwa matakuigoyaga kwanza ndina customer baire bathatu bari hapo nengera mondie namo
Thank you so much Wetegeri wa Wero TV jo ni mubango jo agikaro rugono rwa Ticha Kanoru ari yani umite kuraja ugo no kuringa mbicha mwaka jo mumtu eritie maita jairi lakini here he is now na gwitangu genjaga jo kare mubango jo agikaro na gwatwika kwina mtu mba kwithiro kenda tukuretera we arene na batu 40188 na tutakupatia feedback ambiri na ndito gikaro mbito kare mikaunti thiro na kagita gakega. Thank you so much.